Ua nui na mea hoi ike ia e Kainani mai ka hoʻolauna ia o kāna pāse de mua hano no o naʻu oe. I loko kēia mau makahiki he e hiku, ua loa mai kuʻu ʻohana, hana wau I mau keiki. Ua nui no ka hana I loko kēia mau makahiki he e hiku, ka o kēia ka manawa e hanau ia I ka sele hou. Loa kekahi mau mele no kuʻu mau keiki, no kaʻu kane, no kekahi mau wahi hou aʻu I kipa ai. Ma leila paha ka ʻokoʻa. Nui ko Kainani aloha I ka haku mele, a loaʻa no kona makaukau ma leila ai I mi mau ana ʻoia I ka hoʻoikaika. Lana koʻu manao e ike ia ka holomua ma ka haku ʻana. Ua holomua no, me kekahi mau hoa kākoʻo nui o ka makaukau a ka lena ma keia pāʻoi hana hoʻopuka se de o Sean Pimentel laua me Michael Grande no Studio Ala Moana. Nā laua I hoʻoikaika mai iaʻu ma ka himeni ʻana me ka maikaʻi, ma ka hoʻonohonoho ʻana I ke mele. I love working with Kainani. She's one of those that I've had on my list of people to work with for many years. I've admired her not only as a musician and an artist and songwriter, but as a person. Ka koʻo, he nani maoli no ia kai o Kalihiwai. E nau e koke aku no I nā hale kuʻai ai ole ia Mountain Apple Kikose o mu kahahi o Kainani no kau kope o ʻohai Ula. O wau ki o Amy Kalini no Sunrise Hawaii News Now. Aloha.